Delhi Parliament budget session along MP Horen Singh Bea hin pen di fu along ta Rajdhani Express a train pasang nang jeep ke hangdun. Horsing teron ahem me ke cho ajat ta cherim dun long lepin. Tara adong marat longri aing nam arlo aron repen rong keseng atau mapan kenepon. Den arong inglong kiri arong abasapi asan kecok. Teleponi pai kretrok arni Lok Sabha Parliament budget session surihini rai ko rahini ke padopon along matters of urgent public importance ko por piponsi to ana MP at tumapan sitame alang li tumahin pen kenang sot lapet kisung ke boy hayu ya puthak lam thechi pidun lo Lapuson thak si ilitum karbiang longpen di mahasau AMP Horen Singh besitame lam thechi pidun lo alang li kaning jedun alam theke lapuhen lo Delhi pen Dibrugarh anka cheleng Rajdhani Express a train do lapen Difu railway station long sitame pasang pon bon tame non la corona abur do pen aphit bangke Difu railway station along ke pasang pon pedet ason lo laswa jok rat atum sitame kisung ponang lo lasi railway minister aphan chuning ripon lo Prabjin pen laswa kisung aputhak nilitum aphan nang pajok ji aphan laswa puthak Delhi Parliament budget session along karbiatum lapuana kisung ke onglang lapen kenang sot ason ke onglang halahai ke hangdun desi difu along ta train nang pasang nang jipu ke hangdun rong ajok cerok tok arat atum MP aphan ajaha kalam the arbok pon pedo karbiang long ahem preg apharman si ha Delhi ke toydun non ke hempreg mate article 244A aputhak ke jaidun desi train ke pasang jia phansi chuning ridun rong pusi pedang an cerok tok arat atum ningkang samse cepaklang social media catayalong cepaklang pon Dharam Singh Rongpha report Malong News. जी होरन सिंह बेजी जी प्लीज चेयरमैन साहब जी मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि मेरा जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में पहले राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाता है उसका स्टॉपेज था, लेकिन जब कोरोना या इसके बाद अभी तक स्टॉपेज नहीं मिला, इसलिए लोगों का बहुत तकलीफ हुआ कि इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द ही जल्द ये व्यवस्था करें। Isi ningdu kalamo isi mekri bukro barjan Huluni constituency arlo luring thepi police station ke parlo langso mipi sarlok teronarong amekar khorsing teronahem therponi phai kretrok siarni adap or phai kep malom mekinir lokajok hem thebi me cholapsi apir thepen phwai cheman he ahem phu atum nang pachini duna tengke hem madutawe kachong dam et ajok laswa jok ajada hormuta chirim du nong lepindo labangso ame kinir long poblake sarkar pen keron pon asolar ingbop phun laswa jok adung het ke do abai galong men medun ursi lapuan mekinir longji pusi isong ke tun lap thirang chepaklang dun hema hormu pen chenglok kadok kawe lakrehini anbang hormu ke na hongden lonasi KASC kacharia tum lapen MSC dorsing rong hang sitame nangra vekta pusi kisung ke pohem tun atum achun ri patopon labang so birta nang ke pale bang dom kak pendan yer son demo Malong News Ay, may gawanan man kaya ng palitin. An, makasitulot kayo kido. Sang makido. Nang litong adjat pen no, pinipenap. Ting kutaya nang palibek nahi. Pen itu rada tu no weching wai po, penap kaya hem ke, itu ekim bek nahi mati. Rasela, soalan sana chorjunin chok. Volongko maji mate Bakolia Northern Rainforest Asakyatum Kaikia Macherok Tok Werajok Marat Longri Wildlife Sanctuary Arlo Langwe pu ang nampi tara adong malom aron repen rong keseng ponji pupen ingnam ipan era tumapan puthot thereponi phai Gretrok Arni El Tiso Lapen Forestar 1 biterang atum Japon si ingnam raikom saikia bitung atum pen aron repen rong keseng ponji adim kurugdam Bangso ka kurugdam mahut munit bang trok TVS bike ihum lapen skuti humni ingnam raikom saikia tumpen nepon lo Kenep long abang ku atau mamen laki
Moghiram Sergiari Arta Pikebraisi, Pradip Bosumatari Arta Ningkan Thongkebrapho, Krishna Singh Arta Ningkan Inkoirapho, Hotel Bosumatari Arta Ningkan Thongkebrahini, Mongol Singh Bosumatari Arta Ningkan Pikeblapen, Anar Bosumatari Arta Ningkan Thongkebraketamatum Henlo. Latumbang Trogapan Arona Tengpen, Kepangsai Jiapan Tereponi Pai Kre Troksiani, Adapor Pai Kresi Malam Dipu CGM, Akordalong Patek Tab Damlo Pusiniri Tuma Perang Kepen, Bertana Pale. Keneblong Bang Trogatumapan, Karju Pater Tok Bomahud, Kacetan Atengke, Komadlone Laden Bosumatari Pua Bang Pusi, Tangka Surihini Raparo Porung Kraipen, Rong Keseng Jiapan Alang Litumapan, Kewan Pusin, Ketanpon. Nonomat ke Laden Bosumatari Pan Neblong Lelang Lapen, Kene Ponjia Pansi Ritarlit Pon Bomlo Pusi, Ingnam Raikom Sai Kiat Tumpen Lam Tenang Cepak Langdun. Labang Sobir Tanang ke Palea Bang Bolong Komaji Pen Haram Sing Rong Par, Balong Neo. Nomati konstituensi denarong inglong tiri din so terang arong abas api mate, rong asar kangbura terang acor kalitang kajerong hang piar taningkan, troksir kebra trokpen tereponi pai krehmiani, tang pecu endam joino. Labang sopi alang lipan mean pisi tereponi pai kre troksiarni, asan pacoklo. Kajerong hang pi ke inut, aning kemipik lapen kar bialam alun ketek abang pi. Alang lipir the dote go hucuta me rong arat aket heke ding do anatum genta, kai kita lam samlam dok pensi kedodun bang pusi. Rong arat pen nili toma terang kepan nang baca nido. Alang li kacewa ya hut, acor, asup po akyai, asupi bangke thoma toma pan cepamu tekang nang la. Labang sobir tanang ke palea bang nomati pen angtong di balong niyo. 95 ne amke dolos ni 5 asumar phai dangki sorlusu banget hop so pensiun ni jehlo ini bisi engke sorlusu kenapa kleng cok linggi kleng si ke kajek kerangki la pena agwam make pamri terangki la pena so adun subang sika terangki ki bisi ni jehlo tok sitra dak lili pai anjupat hi semua